Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpun reu tarik mentau benai kala lengkot 8,000 kat kendai. Ringkat baru kawai ke jela Meghalaya. Ya ke jing Rakhe ya ke Republic Day, lasak hiru haka wei ni kisnong ke badan hakitai nong kendong. Kata haka kisnong Mawngap, ya ke bala pelong da ke Seng Samla Mawngap mau Kharshiing. Ya ke ni ke jing Rakhe la pelong ha Community Hall Mawngap mau Kharshiing, haka balai dan ringkat ru UMLA jong ke mau plang ding ye constituency uba SK Sun ubala long kongsan hagni ke jelang ubala kentiru i kalama lairong jongkari haswa ban sedang ye ki we pat ki program haka jelang hagni ke sngi ningkong layo jingkren no president jongni ke Seng ba pelong ye ni ke jirake uba pi kongsen ki we de ki balai dan rengkat hagni ke jelang ki kentom yurong ba snong uba si kongsen u president jong ke Seng Samla Mawngap uba W Sun u OC ke Mawngap police station uba Korkalang u advisor jong ke Seng Samla Mawngap mau Kharshiing uba WF Sun u sekretari jong kani hi ke Seng uba F Marbanyang bat kiwe ki jela ka halor san hakni ke sngi kentom ya ke jingi kop ruai na ke pentaki knaret bat ki bahe ke fancy dress ke jingi kop shot bat hakni ke sngi lapun ko boromru yo sekretari urang basnong bat kiwe de kinong snong jong kani ke snong kalong di bagi songkya songsun aba nialung dalam kami ini kita kampang ye ini kihat kibari jongi Nomor kung susukan berot ini besar mengugalak kampen dalaklan dapli kana tumlo like kampen kami ini away sa platform kabla ban anti ya ini kihat kibari jongi kita pergi jangan saat kepong kebati idam nak bunta kelawai jongi Masuk nak sebenarnya banyak tangan ini waktu bak ini kebangga kuat ini. Atau kini kita nak tangan kuat dalam yang kumkani mata santri kuagas independensi. Ini dia perit. Dia kuatnya. Dia kuat dalam yang santri. Yang berbuat ini Seng Samla bawa Kharshiing bagi kita dari program naga pentar independensi akan dari 9 August singaru ngan satan kita sponsor yang ini program malai batidan kata kajing sultanat bat kajing syedhem abagidan ini program pangakwa bagini ke program buang ni orang pasnong kami bangkuna Kharshiing kedai penjahatan Islam hendai nasuba ini kan don asin Islam aku prioritas bakat santai jom unai August jom tahun kabadai independensi dia kuat ini long yang bakat santai ihus Regulasinya berok lagi Samla Shnong Mawngap Kharshiing Inong Kitang Shnong Ikiwi Kitpa Bat Kita lagi Bat Prautang Laya Kiki Kihat Barit Kibalasyon Bentang Tangsni Kibalasyon
My school is multi-purpose higher secondary school. I live in Mawngap of Kharshiing. Address by President. I study in class 6. I am 11 years old. My school is multi-purpose higher secondary school. I dress like a princess. Thank you. My name is Samla. I study in class 6. My name is Sharana. I study in Seng Higher Secondary School. I read in class 7. My aim in life, I want to become a nurse. My dress is winter dress. Thank you. Good afternoon to you all, especially the judges. My name is Seng. I study in St. Mary's Montessori School. I read in class 4. This dress is summer dress. Thank you. I go to school in Pine Mall. I study in class 4, 5. Thank My name is Samla. I study in class 7. Thank you.
Sengari Mawngap Kharshiing oleh kelasmu Pusat Channel dan belakang support jadi. My dress is now glamorous. Ito yung mga kalampang walang kasi pastinya belakang football. Kami kadang kadang sama dress. Study is in polyester school. And that's like nice. Thank you. Special thanks to our two judges, our dear friend, family, and also to the guests. But as you said, the name is Initial Teacher and study in class 7 at St. Paul's Higher Secondary School. I dress like a Chinese people, and my aim in life is I want to become a nurse. So only this word. Thank you. Have a nice day. Oh, you are
उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, यादें हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम।
everything I could